Class 6 July no pangte zong le ka video lo thlir thin tu te lo thlir mek tu te in zawa in chibai ka buk vek acheu ole tun chum kan video chuan class 6 Hindi chapter 10 page 10 hi kan zir ho dona kan topic tu ratan chuan in parivar te ani a umzia chu chung kwa te na ani he kan topic hi apoi mo meya conversation ani a uluk dewin in lo ngai tha anga Hindi in ka chiaranga mizo chongin karon translate zel dona word meaning karon soi apyang te hi in nota emo in text sa emo hian in sha thiam dan tur angin in lo chin chha ve kau don ania kalau chiar chanang ma ti chuanin nu ti nani a beche ucho boya thauro ati nani beche kan ti chuan fapa kan soina nia ma se angkau na chuanin mizo chonga kan le chuanin boya thauro ti na te po anyang chu ucho kan ti chuan thauro ti na ani becha fapa chuanin ha ma uchura ha hu o nu ka thawe karon thawe atia bechi fanu chuan ma suprabhat kanu chibaile kanu jing chibaile aron tia good morning le atina ani ma nu chuanin suprabhat hamu thoya chibaile boi I maite I phi fai to em atia hat mu thoya kan ti chuanin mai phi fai kan soina ani in phi fai kan ti na ang ani bechi fanu chuanin ji ma o kanu atia ma fanu chuanin anu chuanin chalo tum dono nasta karo tiro u in pani in breakfast ave to ro ule atia becha tumi ma chuanin nasta kan ti hianin breakfast ti na ani o becha fapa chuanin ma pahale hat mu dho tolu nu kamaite kan in phi fai ma save photangi o ti na changa pitaji apa chuanin akbar aya chanchin bu alo thleng to em atia akhbar kan ti hianin chanchin bu ti na ani ma anu chuanin ha mes par he o dokan chunga kha do mes kan ti mes par kan ti chon dokan chung ti na ni ha mes par he o dokan chunga kha atia pitaji apa chuanin mera chasma kaha he khongi katar mithi atini chasma ti chu tarmit soina ani o ma aap bahut bhul kar he Ivan hai hot tak em o atini anu khan o apasal bula khan Ivan hai hot tak em o atina ni bulkar kan ti chuanin hai hot soina ani pitaji pa chuanin main apni ma par gaya hu kanu ka chhun ani hi main apni ma par gaya hu kanu ka chhun ani hi atina ni a itne me parosi aya o chuti lai tak chuanin an chen om pa alo kala parosi kan ti chuanin chen om soina ani parosi an chen om pa chuanin khuma ap lok uch geye khuma in tho to mo ti in arun awa khuma chuanin हम लोग तो 5 बजे ही उठ जाते ही ओ केनी chu darnga kan tho thina alauti a 5 baje kan ti chuan darnga soina ani bechi afanu chuanin uncle ji suprabhat uncle chu chibaile good morning le ti in alau bia becha afa pa po chuanin a unau nu ti dan ang che in uncle ji suprabhat ti in uncle chibaile ti in chibayan lo buka पड़ोसी chuanin suprabhat khuma आपके बच्चे तो बड़े संस्कारी है चिबाई उले khuma ifa te chu anvan hoi hom ve a ti na ti a संस्कारी kan ti chuanin hoi hom polite ti na ani next page kan chhar chun zumang khuma chuanin हाँ हम उन्हें बड़ों की इज्जत करना जैसे अच्छे संस्कार सिखाते हैं ni e ai upate zahi kanzir tir thina lom tin achanga ai upate zahi apoi mo em ani ma nu chuanin kya tum dono ne apna griha kar liya hai anu chuanin in homework te nangni unaw hi in homework te in ti to em ati agriha karya kan ti chuanin ti turte mo homework kan ti na ang assignment kan ti na ang kha ani becha fapa chuanin ha mene to kar liya he o ke chu ka ti to ti in achanga
beji fanu chuanin ma mene bhi kar liya he kanu ke po in ka ti to a lekin kan ti chu ma se ek sawal bara ka chin he ma se zona pakhat har ti de ukaneya atia kya aap meri madad karegi min chan pui theyang em min ti pui theyang em ti in anu chu a request a madad kan ti chuanin chan pui kan pui ti na ani help kan soina ani ma anu chuanin ha pucho o min han zot ta che ma beji ko parati he anu chuanin chuti lai mek chuan anu chuan afanu chu alo zirtira पिताजी अपा चुआनिन तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो देर हो जाएगी in pe maro o chuti lau chu in kan tla yange atia apa chuan tum dono jaldi tayar ho kan ti chuanin in pani khan in pe maro u jaldi ti chu man ma vat kan ti na ania tayar kan ti chuan ready kan ti na ania nahi to der ho jayenge ani lau chuanin kan tlai palange atia dadi kan ti chuan pi soina ania pi chuan ha gari chu jayegi ni e motor in nang lau pal hlawange atini gari chut jayegi chut kan ti chuani nang kan enge lau nang lau mo gari in atlan sanang cheu motor in atlan sanang cheu atina angkha ani becha fapa chuanin dadi ji aap chinta na kare kapi lo lungai du su atini aap chinta na kare kan ti chuanin lungai du su kan ti na ani cinta kan ti chuan lungai ti na ania cinta na kare ani chuanin lungai du su ti na ani beji fanu chuanin dadi ji ham tayar he kapi ke in peye atia dadi chuan tumhara basta kaha he khunge ibe ka oma ti in alo zota basta kan ti chuanin bek soina ani beji fanu chuanin ya raha heta hi a ome ti in achanga ma nu chuanin sanbhalgar jana kan ti chuanin fimkhur dewin kal ro u fimkhur takin kal ro u ti na ani sanbhalgar kan ti chuanin fimkhur sanbhalgar jana fimkhur takin kal ro u ti na ani पिताजी apa chuanin school me seitani mat karna skula chuanin swal lau tur ani a mo seitani kan ti chuanin swal enge lulul lau tur kan ti na angani seitani mat karna lulul lau tur ati a adhyapako ka kahana manna inzir tir tu ti thu oi tur o ti in apa chuanin atha a becha le bechi am fa pati le am fa nu te chuanin ji pitaji ole kapa anti a ole khati zongkha kan chapter kan zirlai chu ania chuanin heta page number 52 hi lo keu le ula subdert ti alo oma subdert ti chu new words ti na ani kan ti kha ta hianin word meaning chen khat oma heart kan ti chuanin hand kan ti na ania mu kan ti chuanin face ani a nasta breakfast ani a dhona chu chuwas ani a akhbar kan ti chuanin newspaper chanchin bu ti na ani a chasma ani chuanin spectacles ani a bulkar kan ti chuan absent minded high hot soina ani thil thei ngil malu tuk angchi kha suprabhat ani chuanin good morning ti na ani a sanskari ani chuanin good nature ti na ani a ijat kan ti chuanin honor ti na e more respect soina ani a seitani karna kan ti chuanin misbehave ti na ani a chuchna ani chuanin miss ani a kachin kan ti na chuanin hard ti na emo difficult soina ani a tin basta ani chuanin back soina ani a tayar kan ti chuanin to get ready ti na ani ole tun chu matan chuanin kan lo du to kanga in zawain hun man nuam vek ule